Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Jakmat makita ni Manong Ronnie, tatang. Imual ni Manong mo, silya anak to. Ay nawaw, sa di naman ang tinapanan na, tatang. Ang mga nunapan manan nakiinom day dya tao. Indon mabartag, kumkumpurmi manan abalay ti pagawawidan na. Siyak pa yung tibanugan na amang sukon ken kwa na. Saan ka diya nagpakada-kada kayo, tatang? Nagpakadamit ko day. Yung di nakaman nung sa dino ti papanan na anak ko. Inala na ka di ti cellphone na, tawagak, tatang. Wayne, nakitak nga imbulsaan na itay. Mabiit lang nga ron, taawagak man day dya tao. Kumusta nga silya anak ko? Sinungbatan ka din ni Manong mo, tiawag mo kong kuana. Id-id dapan naman, tatang. Ay nawa, kasano pa yun dito? Inuman siguro man ang ti ayan na, iso adi na kaya tasong-batan. Gibutin mo umay ti arak na itakabsat mo. Arak tumat nga min ti danom na, tatang. No awan ti arak, apo, kasla agsakit. Kasla di na kabaulan ti agbiag nga awan ti arak. Nalabas ti kinaadik na iti arak anak ko. Ay talaga, tatang. Inton mabartag, kumkumpurmi man ditan ti aramiden na. No daduma, may samat aparikot ti intero a barangay, tatang. Ay nawaw, ni Manong Ronnie manan kasungungad. No sa di naman nga tan tinakiin-inuman na. Kayang tanggapin. Nabartag ka manan, Manong Ronnie. Kanas. Nay. Sana ka na bartag, edna ating ko. Imbes nga diretso kay Gibalayo. Agis tambayak man palang dito'y tersenam. Ay nawaw, saan amabalin? Nabartag ka mat. Amangan no agbot ang dagiti customer ko. Sana mapasamak dahi ta ating ko. Ano kaya't mga tulungan ka pa yung aglakaw? Ay, sus Manong, di mo pakibiyangan tinaka-displayan natin. Nabartag ka, amangan no matumbati istante kat maiwaratin natin alako. Sigagid di mo't Edna. Awan ka dito, panagtalig mo kanya. Oren na bartega. Amok tararamida kita. Hello, Mare Edna. Mare, umay ka man pa'y dito'y tersena. Apay ka di, Mare? At ni Manong mo dito'y Mare. Kung kumpurmi ti aramidan na dito'y tersena. Nabartag ngamin. Anya? Agawaam ti umay Mare. Naamangan no makaperwisyo pa'y dito'y. Ay, talaga mat day tao. Mangibabay na talaga. Makaumay ka ka di Mare. Tani, agraman lakok anateng pakibibyangan na mateng. Wen, Mare, umaya kon. Agawaam Mare, tani, jak kabailan nga anawaan ni Manong mo. Ay na, talaga day tao. Perwisyo ka dagiti bumarangay no kasta mabartag. Sa dino ti papanam silya anak ko. Iti tersena ni Mari Edna, tatang. Ada ka no ijay tinalaing nga anak yo. Anya? Idi na minsan, iti ayan dama ng arsang tinagturungan na. Iti ayan meten ni Mari Edna.
Agraman la ako kanon ni Mari Edna, pakibibiyangan na, tatang. Ay, nabaltik siguro man yan Sigurado daytan tatang. Inulaw manon ti arak, iso akum kumpurmi manon ti mapampanunot ng aramidan. Talaga apirwesyo no mabartek. Imbis nga agdiritso nga agawid dito'y balay, sa balimat abalay ti pagturungan na. Asino ti butbut ngan ngay day tatao? Anak ko, kabailam ka di nga iawid ti kabsat mo. Kabailak tatang. Mano atawanan akasta ti aramidan day tatao. Ay na, nairuama kon. Ay buludag pa'y man lang ti 2x2 yu tatang. Gusto mo tan amanong Ronnie. Kita akit maperdi mo tan dagiti lakok anatang itikas tangar aramidam. Umay kayo dito istor ko anabartek. Makaperwisyo kayo mat no kasta. Manote kamatis ita, Edna. Talaga mangibabain ka, manong Ronnie. Agyaman naklaunay ta nakaumay ka Maricelia. Kita amat ati narami ti kabsat mo. Ay no. Ay, ano teraramidam dito itersay na sila, ha? Sikat tirong mga pagsaludsudak iti kasta. Apay apakibibiyangam tinatang alako ni Mari Edna manong. Ay, kag ko lang di makatulong itigayim mo silyading ko. Nung kaya mo di makatulong, umay ka dito, inusan ka na Bartek. Agtag-tagainap ka man ako nakon. Ay, nawaw. Saan Amok teraramida ka? Ibati mo ta kamates, tagawid tan. No di mo kayat atoy 2x2 tiyak disto di talikod mo. Da kami manon kanitatang ti babain mo. Naimbag ko taim may kaadagos idikalman Maricelia. Tamang anoan niya pa'y ti aramida ni Manong Ronnie. Nalagip ko ti inaramid na iti manok ni Tata Pedring idinabartek anapan ijay. Mayat mat no saan anak kainom. Ngam no kas na anabartek. Ay kumkumpurmi ti aramidan na Mare. Makaperwisyo mateng. Iso ti parikot ti pamilya mi Mare. No si bibiyag pa'y lang day dinanang. Inal daw siguro mata na may stress. Ay naamo na matakas na ti aramid na numabartek. Ngam no apay adi na pa'y laliklikan day tanga arak. Ni mahanong ko pa'y ti ko na Mare. Saan nga agbyag day jay no awan makita na nga arak. Payakas gyro ni anak ko. Ay, nawaw. Anya manin ti basol ko, tatang. Saan lang gaya nga iti ayan ni Edna tinapanam iti kalman. Napanggapay gayam nagpasikat iti paradan. Anya? Iso may tistorya dagiti driver niya. Napan mo kanu ida kinarik. San mo't tata? Si kakid di mo? Di ka ba naglibat? Pangasi maruni ha. Sardingamon. Sardingam din tapalagin inom mo iti arak ha. Ibabayin na kami mo't kiniading mo tikas tagar aramidan. Pariko pa yung ti papay mo kadagiti kabaranggayan tayo. Salpang kakit din. Sa di naman hindi papanamrunay. Arak mo manon ta imot mo. Ay, nawaw. Kunak lagi din no asino tinapinta sa masalaw ko. Na kayo magayam na Silvia. Mapanak man iti antigayim ko nana. Agisyat kami man. Anya, ay di kamot mauma iti arak. Ay, saan mo ta makauma ti arak, anana? Nadamag ko tinaramid mo ijay tersina ni Edna. Ken ijay paradaan iti kalman. Awan day jay, nana. Amumot akas jay ka numabartek ka. Apay nga ay adi mo pa ila isardeng ti panagin inom mo. Sana pa ready, nana. Agsakitak tuki ni. Lodyak maangot ken maramanan ti arak, nana. Anya? Gumatangak man na 2 kilo akamates. Sige nana, agpili ka latan. Pilyan nyo no at dapay timayat. Imay ngamin inayayam ni Manong Ronnie dagiti lakok anatang idinaming santa na bartek. Ay won, malagip ko. Nasalaw ko ni Ronnie di tagalan itay. Arak manon ti imot na.
Dito'y tersinam sa mo, tigim batangan na. Saan asyak tinagapon ti arak anak itam na Silvia? Ngamin, kun kontrola, ti itid ko nga arak iti daydi amanong Roni. Amo mo, ti ugali na numabarta. No saan asika, nangalaan na ngay nga ta. Ginatang na siguro iti sabali at tersena na Silvia. Amo yung matdayay. No may papan iti arak, aramidan na ti amin. Di na laang padpadasan ti umay dito'y tersenak anabarto. Tatalaga ang makangagday tatao. Kunakon ka. Sika man ang timasalaw ko dito'y dalan, Manong Roni. Ay nawaw, siga magayam selya ading ko. Nakigtutak pa'y. Arak man ang tinig ganam? Awan ti pagdalaga mading ko. Agawit takit din. Sana mabali. Baka urayan da ko nagiti kumparet. Agawit tan kunak ne. Inton mabartag ka, sabali man ang abalay ti pagturturungam. Lay. Asino ti mapan mubut-but nga, Sana mabalin. Tas makita mo na adayumot tan ti pinagnak at subliak man ay. Agawit tan. Awanan ti adupay asao. Maday. Di mo urayan ama uma ti kabaranggayan tayo ka. Di ka mabutang apang uran da ka dita. Nakalaki di mo tinsilya. Ay nawaw. Sika lang arudan ti tultulungak. Sika pa'y lang matikas ta, Manong Roni. Kapagilak ti bagik. Pakaibabay ng ti pamilya tayo ti kasta nga aramidam kunak lang arudan. Kasano no ulitan man ang tinaramid mo apa ng karit-karit kadagiti jeepney drivers dita kat bugbugan da ka. Kasano no sabali man ang abalay ti pagawidam kat panguran da kadagiti bumalay Saan to mapasamak tayo da ading ko? Agsardeng kan Manong Roni. Maturog ka kit den no awan aramidam. Saan aday ta arak ti pampanunutam. Ay nawaw. Mauma akon ne. Basta, makainumak ka dagiti gagayim ko intun madamdama. Saan man anatanggan ti ulo, Manong? Di mo manan ipilit ti kayat mo. Sayang ti arak no ibuling ko lang. Nagginang tupay ti arak ni. Naawan ti dang gamasaw. Alay, mapan ka! Mapano ka talaga ading ko? Di nak malapdan. Kunam itay, taad dati tao ang makakitkita ka data. Iso ka pilitan na simuro takin ka. Mga among kabatan dita. Saan asyak ti bambano ga mamang suksukon kan ka? Yay, binaybay ang mic ni Manong mo sila. Bayan nyo, taramidan ng tikay kayat na, tatang. Kasalaw no ibabain dataman ng anak ko. Isumat lang tinatanggan ti ulo na, tatang. No pang uran da dita, basol na. Amo na nga rudan a perwisyo ti ipapaay na kadagiti kabaranggayan tayo no kasta mabartag. Di pa'y laag na kamat. Nakababainan katagiti kalugaran tayo. Bayam, tatang. Bayam ta ibirok na ti pakaisagmakan na. Si Kaki di mo anak ko. Sakit lang ti ulo day ta akabsat ko, tatang. Awan lat aramidan na no di mangibabain iti pamilya tayo no kasta mabartag. Urayan na siguro nga damang itulod ken kwa na iti barangay hall, tatang. Umay ko isublay to'y binulod ko abo ng yaw, edna basang. Agyaman ak launay na Silvia. Ay nawaw, addamanan ti sumungad anabartak nana. Nay, busis ni Rudy dayta. Nakalabos amagmag na nana. Ayun, apay mo't akas jay tirangana. Man nga Rod, nakavrip lang ang nana. Ay, gapo itinalabo sa panagin inom na. Di na amaw asilalabosan amagmag na iti sentro ti kalsada. Makamumay dita na. Di na lang panggapan ti umay dito tersenak. Tatalaga nga itulod kun ijay barangay hall nana. Nay, agpamian ng samag. Nasayaat mo't no ijay balay dati pagawidan na. Saan manen akum kumpormi abalay wenno tersena ti pagturturungan na.
Silya, anak ko! Silya! Sa dinutayan mo! Apay ka di, tatang. Kasla madandanagan kayo launay. Ay, anak ko! Mapan mo mangkitain ni Manong mo di barangay hall! Ha? Anya ti aramiden na di barangay hall, tatang. Nakaturog ka, Loyday! Intulod na giti opisyalis di takabangibang ka barangay. Tas sila labos ka na wa magmagnetisin ti kalsada na code na kabret! Nabartag siguro, tatang. Isuti ko na ti karuba tayo nakakita kin kwa na anak ko. Mapan mo sukunin ni Manong mo. Mga lakay iti kawis na. Ay hindi, nakababay. Yung pundutin bagada sila labos sa magmagnetisin ti kalsada. Ay, una yun. Ay, saan lang ang parikot ti barangay tayo? Parikot matan ti kabangibang a barangay day tama nung Roni. Agreeing ka, Manong Roni. Manong! Sa dino ti... Ayan di kalaban. Ayan na. Ay, nawaw. Talaga nga ulaw munday ta, Manong. Ha? Kita man talangam. Di ka mabaen kada kapitana, Sa dino ti ayang ko ya. Ada ka dito barangay hall. Anya? Nene. Sos. Ayan ang iti-t-shirt kin pantalong ko. Abay, Makitam day ta. Di mo pa yan amo no sa dino tinang ikargami di kawis mo. Naimbag ata dapay brief mo. Pa yun nakastoy. Agbado ka tagawitan. Muntoy. Mangibabain ka. Awan ti babain mo anag pag na anak ka brief ka laang. Nagdiretso wait ni Manong mo iti silid na sila. Ay natatang, kasta unay abain na itay. Di na pa yan sungbatan ti saludsud ko. Apay ka sa tiisin mo nga. Ay natatang, no nakita yun lang tilangan ni Manong Rone di barangay hulitay. Diyak mo no agkatawa ako no masyanak kinkwana. Anya? Nukas lapimpiman iti barangay hol, tatang. Gapo iti nalabas, apanagin inom na iti arak, kastan tinapasamak kinkwana. Sigurado ang mabainday jay kani kapitan, tatang. Hustumik ka diya. Tabaring pagnakman na. Nakitam ti viral video iti Facebook, Maricelia. Anya nga video, Mari Edna? Video ni Manong mo aroni, Ay nawaw. Kita akman, Mari. Asino din nang i-post? Diyak ka mo, Mare. Dami account mo. Ang mga kalugaran tayo, wano saan, taga-kabangibang a barangay. Kita akman, Mari. Aday ta, Mare. Buyaam. Kasanumat ana amom ani Manong Roni ti adda iti video, Mari Edna? Talimabas iti paraangan mi iti daydi nga aldaw, Mare. Nakita mi kininana Silvia anak kavrip laangon. Di min pinagan anong tati amume kat agawid ije balayo. Di mi impagarup adumanon gaya man di takabangibang a barangay. Ison ti pagfiestaan dagiti taktao iti Facebook, Mare. Naimbaglaangan at blurred ti rupa na, Mare. Badon samot ni Manong mo aruni dagitaw, Silya. Aywan. Bado na talaga dagita, Nana Silvia. Nangalaan nyo mat? Nakita ni Tatam Apuldo, iji kataltalunan. Ay nawaw. Ijay lang gayam tinangibat yan na. Sinubraan na ti ininom na, iso akasta. Di na amaw tinararamid na. Ustumat kit di, tapno agbain mat basit. Sa bagay tapno awanon ti pagparikutan tayo a bumarangay. Kumkumpurminto mo ter aramiden na no kasta mabartag. Pudno launay, Nana Silvia. Jak amoy iti deja kabsat ko. Naadik mo tan iti arak. Naimbag ko man no agdiritsong agawid ijabalay no mabartag. Nga masaan man. Nakitam ti video, Manong Rone. Nakita ko na. Nag-viral ka. Nakababay launay dito eh. Pagyamanam tabler ti rupam.
No apay mat ngamin nga imbatim latan ti pantalon ken t-shirt mo iti kataltalunan iti dayjay nga aldaw manong. Nukas na. At dati nang isubli ti badok silya. Inted ni Nana Silvia itay. Ay nawa. Diyak pa yun man lagip noon niya tinapasama ka. Ala agbartag ka pay. Anya ngayon ti rupam nga isangom ken ni Kapitan kalpasan ti kasta na pasamak Silya, magabrudak sa amat tayo. Agabrod alaw-law at umat dita. Apay, nalakat ti agabrod? Nas ka na pumanaw akong dito lugar tayo. Nakababayin launa yun silya. Nakababayin kang kapitan. Nakababayin iti intero barangay tayo aling ko. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakkan ka nga uston ti arak. Ngam natangkan mo ti ulom. Anya ngay ita manong. Ay, nawaw! Liklikan ti arak tapno awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.